Izrađujem dekorativne i uporabne proizvode od ekobetona. Radim i unikatni nakit, naušnice, prstene, narukvice, ogrlice. Radim i mirisne difuzore, a imam u novu ponudi i pijesak osak. Odlično. Reci mi otkud je nastao naziv Dama? Pa Dama je zapravo spoj dva imena, mog imena i moje bake Danice, jer sam htjela da i dio nje bude u ovoj mojoj priči. Ona je uvijek sa mnom nešto izrađivala i vodila me na radionice, pa sam i njoj zaslužna za to što sam evo danas ovo otvorila, što ovo radim. Uglavnom, ona je bila Danica, tako je da je Dama, ispalo je Dama, i sve ovo što radim, cilj mi je da bude nekako lijepo i estetski, da bude i funkcionalno, da bude damski. Odlično. Reci mi koji ti je najdraži dio tvog posla? Pa najdraži dio mi je zapravo čuti pozitivne reakcije od ljudi, čuti da im se sviđa ovo što radim, da im koristi, volim i kada se vrate ponovno kupiti, tako da to mi je najljepši dio. Svakako je lijepo i cijeli proces izrade, ali eto, ono najljepše je na kraju finalni proizvod, dok ispadne i dok čujem ljude i njihove reakcije na moje proizvode. Odlično, hvala ti puno. Molim, hvala vama.